Malou, hvor lang tid skal du have pause? Ja, hvis du er klar. Barnet 3 med, kamp nummer 191, herregruppen senior, Håkon Vejbæk, Anuta Møllerne Kovarik, Indonesur Malou Tiger Christoffersen, BKN, Amadati Pedersen, JBF, Dommer Yusuf Arne Frank Christensen, barnet 3.
Inderik Møller Isaksen, Amma Inuk Lennarts, B67. Undermission Karl Jakob Thomasen, Amma Minik Pedersen, JBF. Søren Brunlunde, Dommerøs, Bane 4.
Daniel Borsen, B67. Under Monsieur Sebastian Reimer Benson, Amateur Prima, BKM. Nu gør Martin Dommerius så, bane 2. Rune, er du klar igen? Bane 3 med, kamp nummer 189, dermed dubbel senior, Luganor Rafaelsen af BK, Alexander Bro, JBF, under Misvold Trone Amasse Rafaelsen af BK, Cecilia Josefsen Josenius, Tennisklubben, nummer Øsov, Christian David, bane 3,
Garat Nielsen, Brian Egede, Aksammerit under Mr. Malingo Egede, Malik T. Petersen, B67, Inger Gang,
Malene Geisler, B67, under misvagt Tina Amadsen Arbalsen, BKN, Bane Fiarami, Dommerjøsov, Nielsen og Rosbach.
holder pause. Rani Tome, kamp nummer 199, Daniel Boersen, B67, oder Michel Ben Andreasen, B67, Dommerig Sop, Anne-Lene Frissen Rosbæk.
Reme, kamp nummer 195, damesingle senior, Cecilia Josefsen Josenius, tennisklubben. Hun er Misva Sara Lindskov Jacobsen, BKN. Ole Jacobsen, Domerius Sørfbane 3. Bane Feminin, kamp nummer 196, damesingle senior, Jonna Andreasen, B67, hun er Misva Trona Madsen Arbejdsen, ABK. Domerius Anne Frank Christensen, bane 5. Bane Fiami, kamp nummer 198, damesingle senior, Anne Arle, B67, hun er Misva Trona Arbejdsen, ABK. Domerius Jakob Ludvigsen, bane 4.
Barn i 3V, kamp nummer 200, herre single senior, Maringer Egede B67, hun er B67 dom, B67, dommeri så Nive Knudsen, barn i 3.
Børne 4 mænd, kamp nummer 202, herresingle senior. Minik Pedersen i IPF, under Miswak Brian Egede, Aksam Rik, Dommerøser, Otafdok Madsen, børne 4.
Jakob Nielsen, Aksam Merit, Monsieur Sebastian Reimer Benson, BKN, Dommer Christian Egel, bane 2.
Nummer Øser, Inger Dein, Anne 3.